Good evening, everyone. This This is a good chance to share the word with all of you. I'm so happy that God has given us this opportunity to share His word. Let us pray as we begin our evening fellowship. Our Heavenly Father, we thank you for this moment. Father, we are so thankful that you have given us this precious moment. Lord, our flesh always guides us to take the pleasures in the things of the world. But Father, we believe that your will is for us to be filled with your word so that we can live according to your will. So Lord, please help everyone who is following tonight. Allow this word of God to be the strength for us so that we can fight all the deceits from the devil. Lord, we believe that with you we are more than conquerors. So this is why, Lord, we want to proclaim this gospel so that many people can be free from sin. So please open up the hearts of all listeners. And please connect our heart to theirs so that we can deliver what you have prepared for them. We thank you, Lord. We pray all these things in the name of Jesus. Amen. Amen. Yes, so tonight I want us to read the book of John chapter 9. Please, if you have your Bibles, open John chapter 9. Yes, we're going to read from verse 1. Now as Jesus passed by, he saw a man who was blind from birth. And his disciples asked him, saying, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Jesus answered, neither this man nor his parents sinned, but that the works of God should be revealed in him. I must work the works of him who sent me while it is day. The night is coming when no one can work. As long as I'm in the world, I'm the light of the world. When he had said these things, he spat on the ground and made clay with the saliva, and he anointed the eyes of the blind man with the clay. And he said to him, go wash in the pool of Siloam, which is translated sent. So he went and washed and came back seeing. Yes, thank you very much. We have read up to verse 7. You know, the Bible talks about the world of our heart. And if we receive the words of the Bible, our life can change. Because this is why our heart was made for. You know, our hearts were made to contain the word of God so that we can live joyfully and happily. That means whoever may be, if our hearts are in the position to receive the word of God, you cannot remain in despair. You know, you cannot remain in trauma. You cannot remain in any kind of darkness of this world.
mwishimo wariwo wose uzanwa n'iy'isi ntushobora kuwugumamo. Because the word of God itself is the light that can cast out any sort of darkness. kubera ko ijambo ry'Imana ubwaryo ni umucyo wirukana umwijima. This is why God wants to place our hearts in the position where it can receive, the word of God. niyo mpamvu Imana ishaka gushyira ijambo ryayo mu mitima yacu, gushyira imitima yacu mu mwanya yakira ijambo ry'Imana. Yes, because it's not anyone who can just believe in the word. ntabwo ari umuntu wese wapfa kwizera ijambo ry'Imana. Even being able to believe in the word of God is a spiritual battle. kuba wayoborwa n'ijambo ry'Imana ni intambara y'umwuka. Just because you want, you cannot accept the word of God as it is. ko ubishaka gusa ntibivuze ko wakwakira ijambo ry'Imana uko riri. In the Bible, we can see many people who are made to reject the word of Jesus. muri aha tubona abantu benshi banze ijambo rya Yesu. Who can reject the Savior? ese ninde wakwanga umukiza? Naturally, nobody can reject the Savior. ubusanzwe ntawamwamagana. Because if you are really in the trouble and someone is coming to rescue your life, you should welcome them. ubusanzwe igihe cyose uri mu makuba akagira uza aje kugutabara umwakirana yombi. However, we see the Jews rejecting Jesus, who came to save their soul. ariko tubona abayuda baramaganye Yesu wari uje gukiza ubugingo bwabo. The reason is because these people were made to reject Jesus. impamvu ni uko hari uwabateye kwanga Yesu. Now, Satan placed their hearts in the position whereby they could not help but only rejecting Jesus. Satani yashyize imitima yabo mu mwanya wo kudahitamo uretse kwanga Yesu. The same thing is also happening today. ibyo bibaho n'uyu munsi. Even today, many people are rejecting Jesus without them knowing. n'uyu munsi abantu benshi banga Yesu nabo ubwabo batabizi. They think they believe in Jesus and they serve Him. batekereza ko bizera Yesu kandi bamukorera. But in the reality, according to the Bible, according to God, they reject Jesus Christ. ariko kuri no kugendera ku ijambo ry'Imana banze Yesu Kristo. Some people, it may be difficult for them to understand what I'm saying. hari abo bishobora kugora ibyo ndi kuvuga ntibabyumve. But probably if I give you some examples of the Bible, now you can understand my point. ariko wenda nimba ingero zo muri Bibiliya murumva icyo nshaka kuvuga. In Matthew chapter 7, people came to Jesus telling him what they did in his name. urugero muri Matayo ibice 7 hari abantu baje imbere ya Yesu. Lord, did you not prophesy in your name? baramubwiye bati nyagasani twahanuye mu izina ryawe. Have we not cast out demons in your name? twirukanye abadayimoni benshi mu izina ryawe. Have we not done many wonders in your name? twakoze ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Now they were very confident that Jesus would accept them. bari bafite icyizere cyinshi ko Yesu abakira. However, if you read closely Matthew chapter 7 verse 23, ariko usomye neza umurongo wa 23 w'icyo gice cya Matayo 7, there Jesus said, then I will proclaim to them, Yesu yaravuze ngo abo nzababwira nti I never knew you. sinigeze kubamenya. Depart from me, you who are evildoers. nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi. How can this happen? ese bibaho gute? How can you justify that someone who prophesies the name of Jesus, he did not know Jesus? ni gute wahamya ko umuntu wahanuye mu izina rya Yesu atarazi Yesu? Someone who cast out demons, he was cast out from the presence of Jesus. cyangwa wirukanye abadayimoni mu izina rya Yesu yirukanwe mu maso ya Yesu. Now people are confused and they cannot understand what is it. abantu rero bagira urujijo ntibumve ibyo ari byo. I'm sorry to say so, but even in this generation, the same thing is happening. gusa mumbabarire kubabwira no muri iki gihe hari ibintu nk'ibyo bibaho. Just the fact that we speak of Jesus, we sing of Him, we pray, it does not mean we have a clear relationship with Him. kuba wavuga Yesu ukamuririmba ukamusenga ntabwo bivuze ko ufite imibanire myiza na Yesu. What is having the clear relationship with Jesus? ese kugira imibanire nyayo na Yesu ni iki? Your heart needs to be in a position where it can receive the grace of Jesus and the Word of God. umutima wawe ugomba kuba uri mu mwanya wakira ubuntu bwa Yesu ukakira ijambo rye. Today, early, it was raining so much. uyu munsi imvura yaguye hakiri kare. Then I went out because I wanted to collect some rainwater. nagiye hanze kugira ngo mvome amazi. Then, as I was seeing, I saw how the rainwater flow. mu gihe najyaga kureka nabonye uburyo amazi aba atemba. The principle of gravity also applied to water. burya ihame ry'uruzi y'isi rigenga n'amazi. That means, water, flows to the lower place. bivuze ngo amazi nayo iyo atemba ajya ahaciye bugufi. You'll never see water like flowing, from, downwards to upwards. ntabwo wabona amazi ari gutemba ava hasi ajya hejuru. And we call rain, a blessing.
tuvuga ko imvura ari umugisha That is in our tradition. mu muco wacu. Now, because of farming, people they say, surely if you have rain, that's a blessing. Kubera ko tuhinga iyo imvura yaguye abantu bavuga bati imvura ni umugisha. And it is a blessing indeed because the ground cannot produce crop if there is no rain. Kandi nibyo ntabwo dushobora kweza umwero igihe nta mvura yaguye, niyo mpamvu ari umugisha. And the fact that rain comes from above, comes from high, now it stands for something good coming from God. Kandi kuba imvura ituruka mu kirere igwa hasi nabyo biba bivuze ko iva ku Mana idusanga. Yeah, now we can see that water can only be accumulated in a lower place. Tubona rero amazi aruhukira ahantu haciye bugufi. In the same way also the grace of God goes to the hearts that are lower. Nuko nguko n'ubuntu bw'Imana buza bwirukanyira mu mitima iciye bugufi. If our hearts are higher than the word of God, igihe imitima iri hejuru y'ijambo ry'Imana, there is no way that the word of God can flow into our hearts. Ntibyakunda rwose ko ijambo ry'Imana rigera muri uwo mutima. Now God wants to work in our life now to put our hearts lower than the word of God, so that the word of God can flow into our hearts. Rero Imana ikora n'imbaraga nyinshi kugira ngo ishyire hasi imitima yacu munsi y'ijambo ryayo, bityo ijambo ry'Imana riyigeremo. If you can experience the works of God, nimba ujya ubona imirimo y'Imana, you can have your heart lowered down. nta wundi murimo uruta kuba umutima waca bugufi. Human being cannot do this. Ntabwo umuntu yabasha kwikorera uwo murimo. As I'm talking about humbling our hearts, rero gucisha bugufi umutima does not mean I have to decide now to behave humbly, to have a gentleman and to be at peace with everyone. ntabwo bivuze ko ari ngiye ngomba kwiyemeza kwitwara nk'umuntu uciye bugufiya, umuntu mwiza. That is humanistic, humble. Kuko ibyo bigerageje ko no kwicisha bugufi k'umuntu. The humanistic humbleness and the godly humbleness are two different things. Guca bugufi kwa muntu no gucishwa bugufi n'Imana ni ibintu bibiri bitandukanye. Many people say, I should humble myself and say, God, I am a sinner. You see, I'm someone to perish. God, I'm someone to be cursed. Abantu benshi bago bati nicishe bugufi Imana imbere yawe, dore ndi umunyabyaha, umuntu wo kuvumwa, umuntu wo kurimbuka. So whatever thing we believe in, ibyo wakwizera byose, we need to check the Bible. tuba tugomba kugenzura muri Bibiliya. We need to consult what does the word of God talk about it. Tukagenzura iki ijambo ry'Imana rivuga. Now the true humbleness before God, guca bugufi nyako imbere y'Imana, it means exalting only His word and despising our thoughts. ni ugushyira hejuru ijambo ry'Imana gusa tugasuzugura ibitekerezo byacu. That means the word of God is right in whatever condition. bivuze ngo ijambo ry'Imana riba ari ukuri mu bihe byose. And my thoughts and my judgment are wrong. ariko ibitekerezo byanjye byo bihora byibeshya. Those who stand before God being in this position, abahagarara imbere y'Imana muri ubwo buryo, every single one of them, they're able to receive the grace of God. aba bose bakira ubuntu bw'Imana. On the contrary, that's not how we behave before God. gusa ibyo bitandukanye nuko twitwara imbere y'Imana. Now we are the people who say that my thoughts are right, my calculations are good, my observation is good. turi abantu bavuga bati ibitekerezo byanjye ni ukuri, ibyo nabonye ni ukuri. However, the word of God, when it seems to be of no logic, ariko igihe ijambo ry'Imana ritanyuze ubwenge bwawe, when it is not understandable according to your mind, iyo ritumvikana ugendeye ku myumvire yawe, choose to accept your idea and despise the word of God. uhitamo kwemera ibitekerezo byawe ugasuzugura ijambo ry'Imana. So to this kind of a person, umuntu nk'uyu, even if he respects everyone, nubwo yakubaha abantu bose, even if he obey little children, nubwo yakubaha n'utwana duto, in the eyes of God, he is not humble as long as he establishes his thoughts and calculations more than the word of God. mu maso y'Imana ntabwo aba aciye bugufi na gato mu gihe yimika ibitekerezo byawe kwimika ijambo ry'Imana. I don't know whether you are trying to understand my point. sinzi nimba muri kumva icyo nshaka kubabwira. The humbleness according to God, guca bugufi imbere y'Imana, it has nothing to do with the behavior of respecting others and obeying others and acting to be a polite person. nta bihuriye no kuba umuntu yakwicisha bugufi imbere y'undi akitwara nk'umuntu uciye bugufi. Of course, such behaviors are good. n'ibyo myitwarire ni myiza. However, the true humbleness the Bible wants to tell us, ariko guca bugufi nyako biri tubwira, it is our experience, our thoughts, everything of ours being
lower than the word of God. nuko ubunararibonye bwacu, ibitekerezo byacu, ibyacu byose bijya munsi y'ijambo ry'Imana. Therefore, we need to know the word of God, brothers and sisters. Rero bene data tuba dukeneye kumenya ijambo ry'Imana. If you don't know the word of God, you cannot believe in Him. Utazi ijambo ry'Imana nubwo wakwizera Imana. People just try to work hard serving God, but even having no word of God in their hearts. Abantu bagerageza gukora cyane no gukorera Imana badafite ijambo ry'Imana muri bo. However, as we're talking about true humble, ariko igihe tuvuga guca bugufi nyako, we are able to see that I am wrong and only God is right. tubasha gutahura ko twibeshye Imana ariyo nyakuri gusa. Now here in the book of John chapter 9, mu gitabo cya Yohana ibice 9, this is a very amazing story. iyi ni inkuru itangaje. Now Jesus met a man who was born blind. Yesu yahuye n'umuntu wavutse ari impumyi. Then Jesus, he spit on the ground. Now he made a clay and put it on his eyes. Akanya yaciye amacano hasi, atoba kondo mu ibumba amusiga ku maso. Then Jesus told him, you go to Siloam and you wash yourself. Arangije aramubwira ati genda mu kidendezi cyitwa Siloamu hanyuma wiyuhagire. Then you'll be made well. Icyo gihe urakira. Now people, when they just read this story out on the outward, abantu iyo basomye inkuru ikigejeje, they think it's something simple. babumva ari inkuru yoroheje. But it's not simple at all. Ariko ntabwo yoroheje. How can you direct a blind to go in a certain place where he doesn't know? Tekereza kohereza umuntu ufite ubumuga bwo kutabona ahantu atazi. A blind person is always, guided, by someone else, holding their hands. Umuntu utabona buri gihe ayoborwa n'ureba amufashe ukuboko. Then Jesus told him, you go to the Siloam and bathe there. Ariko Yesu yabwiye uyu nguyu utabona ati jya i Siloamu wiyuhagire. The people who are able to, dive deep into the Bible, abantu babasha kwinjira muri Bibiliya, now they are able to see an invisible world of the heart. babona isi itagaragarira amaso, ariyo si y'umutima. Think about this. If I was that blind man, tekereza yaba ari njyewe utabona, then you meet the Savior who is coming to open your eyes. ugahura n'umukiza uje kuguhumura. What do you expect? ese waba witeze iki? Maybe he will pray for me, waba witeze wenda aransengera, or maybe he will give me something. cyangwa se hari ikintu ari bumpe. But Jesus didn't do any. Yesu ibyo ntabyo yakoze. He just spit on the ground and he made clay and put it on his eyes. yaraciriye mu itaka araribumba, arangije akora koda akamusiga ku maso. Don't you think this man would complain? ese muratekereza atari kumwinubira? Hey, what are you doing? ese uri gukora ibiki? Are you ridiculing me? ese uri kunkwena be n'akageni? How can you put clay on my eyes? ni gute wansiga icyondo ku maso? If you're not able to heal me, why don't you let me go? nimba utabasha kunkiza waretse mwigendera. I believe because this man did not understand what Jesus is doing. nizera ko uyu muntu ko atabasha kumva ibyo Yesu ari gukora. Some complaint, would have arose in his heart. yashoboraga rwose kugira amarangamutima yo kwitotomba. And now something very worse. ikibi kiruta ibyo, Jesus is telling him, go to Siloam and wash yourself. Yesu yambwira ati noneho jya i Siloamu wiyuhagireyo. What would he think? ese yari gutekereza ngo iki? Where is Siloam? Siloamu sibaye. How can I go to Siloam if I don't see? ese ko ntabona nagera i Siloamu gute? Hey, are you okay? ese wowe nta kibazo ufite ubu? Is your mind fine? ese ko kuri muzima? You are telling the blind to go to Siloam. urabwira umuntu utabona ngo najye i Siloamu? And that's the river. What if I fall into the river? ese icyo cyokora ikidendezi ubwo ndamutse nkiguyemo? Now this blind man was in a full condition to complain against the words of Jesus. umuntu utabona yari afite ibisabwa byose kugira ngo abe yakwitotombera Yesu. But now, rather than just opening his eyes, ariko kugira ngo abumbure amaso ye, something very important God wants to teach us is the position of his heart. hari ikintu cy'ingenzi Imana ashaka kutwigisha, ni umutima we. Yes, I don't understand what this man is performing. yaravuze ati kuko sinumva ibyo umuntu arimo gukora. Putting clay on my eyes, very uncomfortable. kunshyiraho icyondo ku maso ubwabyo ntabwo bituma ntekana. However, I have no way to be healed. ariko nta nzira mfite nakiriramo. Now I have no other option I can use to be able to see. nta bundi buryo na bumwe mfite nakoresha ngo ndebe. Now God wants to show us the position of the heart of this blind man. Imana ishaka kutwereka umutima w'uyu muntu aho wari uhagaze. Now his heart was lower to the point that he could accept everything that was performed on him. umutima wari uciye bugufi cyane ku buryo yabasha kwemera no kwakira ibyamukorewe byose. Also, even though he cannot arrive at Siloam by himself, nubwo atabasha kwigeza i Siloamu, however, he thought like this: ariko yaje gutekereza, if reaching at Siloam is what it takes for me to be healed, nimba kugera i Siloamu ari byo
bituma nzakira. I will do all possible ways to reach there. Nzakora iyo bwabaga ngereyo. Even if I'm lost on the way, nubwo nayoba ndi mu nzira, I will try again. nzakomeza ngerageze. I'm going to ask people. Nzabaza abantu. I have to reach at Siloam and get healed. Nakabuza nzagera i Siloamu kugira ngo nkire. Now this was the position of the heart of this blind man. Uyu ni wo mutima w'uyu muntu wabanaga n'ubumuga bwo kutabona. In the Bible, in the book of 2 Kings chapter 5, there is a man called, General Naaman. Mu rwa kabiri rw'abami igice cya 5 hari umugabo witwa Naamani wari umugaba mukuru w'ingabo. Even Naaman also was a leper. Nawe yari umubembe. Then he was told by the servant of God, you go to Jordan River and dip yourself 7 times. Yabwiye n'umugaragu w'Imana kujya mu mugezi wa Yorodani akibiramo 7. Now we can see the position of the heart of Naaman. Ariko dushaka kubona umutima wa Naamani wari uhagaze. His heart was in a very high position. Umutima wari hejuru cyane. That he could not accept the words of the servant of God. Kugira atigeze yemera amagambo y'umugaragu w'Imana. Now when we think about Naaman, iyo dutekereje kuri Naamani, Naaman who was a great general, Naamani wari umugaba mukuru w'ingabo, a man of valor, yari umugaba mukuru uhambaye kandi w'intwari, a very strong and respected person. yarakomeye ndetse yubashywe cyane. Because of that, now the position of his heart was even very highly exalted. Ibi byatumye n'umutima ujya hejuru cyane. To such kind of people, they cannot receive the grace of Jesus. Abantu nk'aba ntibajya bakira ubuntu bwa Yesu. Because their hearts cannot contain the word of God. Imitima yabo ishobora kwakira ijambo ry'Imana. Their hearts are very higher than the word of God. Imitima yabo iri hejuru y'ijambo ry'Imana. That's why when he was told to go and dip himself in Jordan 7 times, niyo mpamvu yabwirwaga kujya kwibira muri Yorodani 7. he just complained against the servant of God. Yinubiye umugaragu w'Imana. Hey, do you know who I am? Ese wabuze uwo ndi we? I thought he would come out, and welcome me. Natekereje kuzaza ukanyakira. And tell me, please welcome, have a cup of tea. Ukambwira uti ngwino dusangire icyayi. And pray for me. Ukansengera. Do you know how much gold and silver I brought to you? Ese wabuze izahabu n'ifeza nakuzanye uko zingana? Now all these things were filled in the heart of Naaman. Ibi nibyo byari byuzuye mu mutima wa Naamani. And now because of that, he cannot receive the grace of God. Ibi byatumye atakira ubuntu bw'Imana. Even today, among people who are believing in God, uyu munsi mu bizera Imana, we are divided into two. harimo ibice bibiri. There are people whose hearts and position are like this, blind man. Hari abafite umutima umeze nk'uw'umuntu wabanaga n'ubumuga bwo kutabona. Whatever Jesus spoke to him, he just accepted. Uburyo icyo Yesu yavuga cyose abantu nk'aba bacyakira. Even though he did not understand it, nubwo baba batacyumva, but he just accepted, and now great works of God happened in his life. yapfuye kubyakira byose kandi imirimo ihambaye y'Imana ikorerwa muri we. Others also, they have the position of the heart which is related to Naaman. Cyari ikindi gice cy'abantu bafite imitima imeze nka Naamani. And now their hearts are very higher than the word of God. Imitima yabo iri hejuru y'ijambo ry'Imana. Although God says like this, nubwo Imana ivuze itya, they said, no, it is this way. baravuga bati reka ibyo bigomba gukorwa gutya. If you do God say that all of your sins are washed away, nubwo Imana yabwiye iti ibyaha byanyu byose byarejejwe, but people they say, no way, I'm still a sinner. baravuga bati reka twebwe turi abanyabyaha. That's how we believe in our church. uku niko twebwe mu itorero ryacu twizera. That is how we are taught. ni nako twigishwa. We are always sinner up to our death. turi abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Now, although they read the Bible, nubwo basoma Bibiliya, in the Bible in many places it says that if you believe in Jesus, you won't perish. bakabona ahantu henshi bavuga ko kwizera Yesu bituma utarimbuka. However, they say we believe in Jesus, but we can perish. baravuga ati twizera Yesu ariko dushobora no kurimbuka. It means to them their thoughts are more important than what the Bible says. bivuze ngo ibitekerezo byabo biba ari ingenzi kuruta icyo ijambo ry'Imana rivuga. The reason is because their hearts are higher than the word of God. ikibitera ni uko imitima yabo iri hejuru y'ijambo ry'Imana. So to such kind of people, abantu nk'abo, even if their behaviors are very well, nubwo imyitwarire yabo yaba ari myiza, although they may be very gentle and obeying and respecting everyone, nubwo ari abagwaneza, ari abantu bubashywe na bose, before God that is not humbleness. imbere y'Imana bene abo ntabwo ari uguca bugufi. The true humbleness is accepting the word of God and despise our thoughts and our calculations. guca bugufi no gusuzugura ibitekerezo byacu n'imibare yacu,
tukemera ijambo ry'Imana. Everyone, as you're listening to this word, I really hope that you examine your heart. Mu gihe wumva ijambo ry'Imana riringiye ko wagenzura umutima wawe. First of all, do you know what God spoke concerning your heart? Ese waba uzi icyo Imana ivuga ku mutima wawe? Secondly, did you accept it and ignore your thoughts? Ese koko waba waracyemeye ugasuzugura ibitekerezo byawe? If everyone does this very simple evaluation, Ibi ngibi umuntu wese aramutse yigenzuye akabikora, now God will guide you on how to accept only His word. Imana akabuza kuyobora uko wakwemera ijambo ryayo. And you'll come to discover that for your salvation, God did everything. Uzatahura ko iby'agakiza rwose Imana yagukoreye byose ikagasoza. Jesus did not only come for this blind man. Ntabwo Yesu yaziye umuntu wabanaga n'ubumuga bwo kutabona gusa. Jesus came for your sin and my sin. Ahubwo yaje kubw'ibyaha byawe n'ibyanjye. And Jesus, He paid the wage, the penalty of all of our sin. Yaraje yishyura ibihembo by'ibyaha byacu byose. So what are we left to pay? Ese ni iki dushigaje kwishyura? There is nothing. Na kimwe. Let me say I have a debt of 10,000 francs. Sibaze ko ndi mu mwenda w'ibihumbi 10 by'amanyarwanda. If my friend come, and pay 5,000 francs, umuntu aramutse aje akanyishyura ibihumbi 5,000. I'll be thankful, but I'll be left with the responsibility of raising and paying the other 5,000. Nzamushimira ariko nzaba nsigaranye umwenda w'ibihumbi 5,000. However, if my friend come and pays the 10,000, ariko icyo yangije ikishyura ibyo bihumbi 10 byose, then what else do I have to pay? ese ubwo njye nazishyura iki? There is nothing. Nta kintu mba nshigaje cyo It means kwishyura. I am free from all of my debt. Bivuze ko rwose mba narabohotse umwenda wose. How does the Bible say? None birivuga ngo iki? I want us to read the book of 1 John. Dusome urwa mbere rwa Yohana. 1 John chapter 2 verse 1 and 2. I will read. Mbare n'igice cya 2 umurongo wa 1 n'uwa 2. My little children, these things are right to you so that you may not sin. And if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Mbere rwa Yohana igice cya 2 umurongo wa 1, bana banjye bato, bandikiye ibyo kugira ngo mudakora icyaha. Cyakora ntihagira umuntu ukora icyaha, dufite umurengezi kuri Data wa twese, ari we Yesu Kristo ukiranuka. Verse 2, and He Himself is the propitiation for our sins, not only ours, but also for the whole world. Uwo niwe mpongano y'ibyaha byacu, nyamara si ibyaha byacu gusa ahubwo n'iby'abari mu isi bose. Now here the Bible is saying, Bibiliya iravuga ngo we have an advocate to the Father. dufite umurengezi kuri Data wa twese. Now at the end of the age, there will be the judgment of God. Kumeruka hazabaho urubanza. And now in this court of God, muri uru rukiko rw'Imana, thankfully the Bible says that we have the advocate. Bibiliya igishimishije ivuga ko dufite umurengezi. Which means we should not speak anything. Bivuze ko twebwe ntacyo tuzaba tuvugayo. Because if I have the lawyer, if I have the advocate now in the court, I should be silent and he should defend me. Igihe mfite umwavoka mu rukiko ngenda ceceka bakavuga. The Bible says Jesus is our advocate. Bivuga ko Yesu ari we avoka wacu. Therefore Jesus now has to speak on our behalf now in the court of God. Rero mu rukiko rw'Imana Yesu niwe uzaduhagararira akavuga mu mwanya wacu. So the Bible is telling us, hey little children, bana banjye bato, even though you may have sinned, nubwo mwakora ibyaha, but you have the advocate. ni handi mufite umurengezi. That is Jesus Christ. Kandi uwo ni we Yesu Kristo. And for that purpose He came in this world. Yaje mu isi kubera iyo mpamvu. Jesus came knowing that we are sinners. Yaje azi ko muri abanyabyaha. And He came knowing that He came to pay for our sin. Yaje azi ko aje kwishyurira ibyaha byanyu. On the day of the judgment, He should speak on our behalf. Ku munsi w'urubanza rero azavuga mu mwanya mu cyimbo cyacu. And now verse 2. Umurongo wa 2. And He Himself is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the whole world. Uwo niwe mpongano y'ibyaha byacu, nyamara si ibyaha byacu gusa ahubwo n'iby'abari mu isi bose. Now the Bible says Jesus is the propitiation for the sin of the whole world. Biravuga ngo Yesu ni impongano y'ibyaha by'abantu bose bo mu isi. If 10,000 is paid to pay for my death, my debt, n'ibihumbi 10 ari byo bigomba kwishyura umwenda wanjye, it means all of my debt is paid.
bivuze ko nimba byishyuwe umwenda wanjye wose uba wishyuwe. If Jesus is the propitiation for the sin of the whole world, nimba Yesu ari impongano y'ibyaha by'abantu bose bo mu isi, that means all of my sins are already paid by Jesus Christ. bivuze ko ibyaha byanjye byose byamaze kwishyurwa na Yesu. That means I'm left with nothing else to pay. bivuze ngo nta kintu nshigaje ngomba kwishyurira. Because of that, I should say that I'm righteous. niyo ngomba kuba ko ndi umukiranutsi. I should proclaim boldly that I'm holy. ngomba guhamya ko ndi uwera. But people who are deceived by Satan, ariko abantu bashutswe na Satani, now they make humanistic humbleness by themselves. usanga biremera guca bugufi kwa muntu. Oh God, if I say that I'm righteous, I'll be exalting myself. bati Imana nimvuga ko ndi umukiranutsi nzaba nishyize hejuru. Better to say that I'm a sinner. cyiza nuko nakwemera ko ndi umunyabyaha. However, because it's contrary to the Bible, ariko ko bitandukanye na Bibiliya, that is what God calls arrogance. icyo ni cyo ahubwo Imana yita ubwibone. Because you are despising what He has done for you. kubera ko usuzuguye icyo Imana yagukoreye. And these people, they perish like those I told you in the book of Matthew chapter 7. bene aba bantu bararimbuka nka babandi nababwiye muri Matayo ibice 7. So, loving followers, bakundwa mukurikiye, please receive this word. mwakirire ijambo. You will overcome all fear. muzanesha ubwoba bwose. You'll no longer think that you'll perish. ntimuzongera gutekereza ko muzarimbuka. You will find so many promises of God that you are righteous, you are holy to be accepted by God. ubwo muzabona amasezerano menshi muri birababwira ko muri abakiranutsi mwemewe n'Imana. Yes, and you'll see how whole of your life will change. muzabona uburyo ubuzima bwanyu bwose buzahinduka. I thank you so much for following. mbashimiye gukurikira. Today we can share up to here. reka dusoreze aha. Let us pray dusenge. and we can conclude. dusenge dusoze. Our Heavenly Father, we thank you for this evening. data mwiza wo mwinshi tugushimiye umugoroba. Lord, when you spoke to the man who was born blind, nyagasani ubwo wavuganaga n'uyu muntu wavutse atabona, he did not make any objection, but he received your word as it is. ntiyigeze yanga ijambo ryawe ubwo yaryakiriye uko riri. Whether he understood or not, yaba yarabyumvishe cyangwa atarabyumvaga, he just followed. yapfuye kubikurikira. But Naaman, who thought that he was great, ariko Namani witekereje nk'igihangange, now he was rejecting the word of the servant of God. yatangiye kwanga ijambo ry'umugaragu w'Imana. Lord, we are not great people before you. nyagasani ntabwo turi abantu bahambaye imbere We yawe, are very evil and dirty. turi abantu babi bahindanye gusa. But thankfully, Jesus, paid for our sin and he made us righteous. ariko igishimishe ni uko Yesu yishyuriye ibyaha byacu akishyura umwenda wose ngo tube Lord, abakiranutsi. please allow us to discover and believe in this. nyagasani twemere gutahura ibi kandi tubyizere. I pray for all people who will listen to this word and all people whom they will invite. nsengera abantu bose barakumvira ijambo ryawe, nawe uzatumira ngo baryumve. So please allow us to rejoice in your perfect works. twemere twese twishimire imirimo yawe itunganye wadukoreye. Father, we thank you. data turagushimiye. We pray all these things in the name of Jesus. byose tubisenze mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yeah, thank you very much. murakoze cyane. I hope to see you next time. ngiye kuhabona n'utaha.